Haduklo parawo resettlement ro meawo kobong lai ye bram bulai tok lai ong lai mani kok ma no bo brini mungkhe komlabati o bong bin thiyo khoksui agare ma khe bin thiyo kosla khe mo bong khoksui mono bong sasak saklaye khnari mono phadi chong khna laina ano keha kla bai khie without reason maha ang chaya khemokri mani aini false kri mani angno aini cheso aini yakto kong noyo romye aini cheso kaswa mo ang keha brihok nangse tawo aini be thake ani khokjai mo wa ang ong tong akhe ong phi tong ye pho ano aini bo ye false statement chin parawo tong nai ro broi ro bru resettlement no haduk law tong nai ro ain ba pan dawa false statement khe tomala bari kha sai ma to ha ane kuno ale philip no le muksa pa ale bu samo to samo ko kroi ko ai nim bino mai rong honi thamo ai nim bing kuno sikla ke hai ai nim bi jagra am sake nim ma ke ha bro mai rong honi thamo philip se office tang lai di office nang tang lai di office staff se mi office se nei ro hi ai nim bino khanga o phong nei su so ye bru klai ri po se ni nim bino le bu te ha thang nai gra di hi amon karon no thang nai mo se direct le ano attack khe mo ai ni cheso ka su ye 1 meter distance anok buin ri ye 10 minute thepling ri mo thepling ye ba cha po ai ni korna ros po se to sia nglo nai phi nai mi bru ki ha sa ai khnai sa phi to no bak mane ano bo de ki ai ni khnai sa mi hiang sung po ke manung philip no jeme mo sa to mi hin sa bo bru se ong sa ye tham sa bo de ki ano khe te pho breaking brain ye kha sa ya ke to ne ro le bro ni kha phang ole wai so ma ni koi sin ha ni ma no ni ba han no nu bu de khe nu le kha phang o sa ya de tong no na ni kha phang o wai so nei ra de ang le ke ha graduate bruisian ne graduate independent woman chang le pur thim ma na o bere ton ma bruis ko ang le india pai te ki bere ton ma brui ang le si yo ang le what is right what is law ang le si yo ang le philip de so kile Masia mpani somansia kie ntan somansia ke bugrumie soini achar dikhe ong to ne ma bro ya le philip sai po educated persons ko ang le